Manuwading karelang pamilya, John family, Pineda Maniaco, Consular Jerry Cambao, Magdalena Lacanlale, Gozum family, Eduardo Meneses, Meli Pagio, Marivic Macapagal, Fatima Macapagal, Rena Simbulan, Maricol Santos, Beck Bungay, Joss Melanie Caterings, Reynold Amelia Donato, Mr. and Mrs. Ernesto Manlapas, Dante and Belma Madarcos, Mr. Pipa Franco and Mrs. Linda Franco, John Alexander Santos, Ernesto Bernardo, Pamilya Olivares and Navier, Dan Safata, Michael Punsalan, Julio Mago, Nelia Salvador, Jenny Rose Cabanas, John Ray Cabanas, Mercy Carazi, Arlene Pangan, Ariel Esguera. At iyabe tala rin po din kataong kapatad na manyawad kapanalingan, King Kapaldanan, Danilo Matro, Alex Alfaro, Alexander Santos, Telma Villanueva, Christine Wong, Velsila Santos, Larry Canosa, Arlene Pangan, Baltasar Pangan, Isabel Pangan. At iulino sana maligay banwading kapatad taong may ngaw na biye. Marilu, Agustin, Mercedes, Alfredo, Macario, Omelia, Erlinda, Osmar, Teresita, Francisco, Francisca, Hernardo, Carlos, Garcia, Digna, Lourdes, Payapa, Magdalena, Sinon, Johnson, Rosalina, Pining, Rogelio, Miguel, Efren, Romelio, Cecilia, Mario, Candido, Victoriano, Hernomino, Elizabeth, Eduardo, Ambrosio, Marina, Katakutan, Marina Bautista, Bernardo, Benaventura, Lolita, Lourdes, Ricky, Esterlita, Juanito, Hoplio. Ating kapasalamatan ng CWL. Paganaka, King pamananggap, King banal na communion, manatiling makaluklok at panayan din kay katamong ashers, at tumulid ka rin kaya kayong piluklukan, bilang tanda ng ikay na puing tutuking pumila at tanggap king katawan ng Kristo. Karas king libutad, itasla din pidaw pagamat at tanggapan ng banal na sakramento. Ala na pong kailangan sabyan king pamananggap. Kaniti, uliniti, makaganap misanan kapamilatan ng pari. Makisanmetong kayo po sana para kay masalese or organisado at ligtas sa pamananggap tamo, King Komunyon, dakal pong salamat. Ang katando ko pong si Claude Ngeni at pangadyan ing Horacio Imperata laban king COVID-19. King lagyo ning igpapo ning anak po ni Diyos Espiritu Santo. Amen. O mapamakallulu ang pompamagmalasakit taig pami. Aminan mila ring kasalanan mi. At mapagpangkumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal na kasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal na tao. Adwan mi ngeni keka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at tiyat siyat meke kaming makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan ni masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong may tutukan. Manintun panulo para kaniting makayawang sakit.
at mampat ka rin pangakalat na. Bendisyonan mo la rin sablang pamagpakapilit mi, ban mapupusiting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi la rin sablang lilingap ka rin mi sa lunan, ban makasuyo la ka rin masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, at pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, ing pamagtagularing ding sarili la, king pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren may yawa kaniting sakit. Ipanalangin mo la retang miyawan na, kumayat lasa ng malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, retang may ngawan na be. Pagkalam mo ke kami, grasya mo, kaniting masakit na panoon. Ban magobra kaming miyabe-yabe para kikakayap ding sabla. At ban makasaw kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana yung pauli ni masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Bekabyus kami lang kasasungkulan kaniting krisis. Layon tarya na kami king pamagbayang lubat kabanalan. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayong punan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ng induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi keka king kakulangan mi. Nune bagkus mo kami kabus king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kabaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar de San Simon, king lagyo ni Papo, ng anak po, ni Diyos Espiritu Santo. Amen. Lukluk, tamo po. Maya payabak po kay katamongan, at syuta na po king kalabing anam a Domingo, ning karaniwan a panahon. Paunang salita. Ating metong abalayan, no tapin nating kaya pantanggap ka rin kay katang bisita. Pilalang tao ring sasabihan tamong kapilan man eko ne paintulutan lungub kimbaleko. At potang ating bisita, malililigalig tamot mababalisa karela. Hiya pagtangan ni mayaliwa at mga nyaman abage, dapot alang oras makiramdam karela. Lawentaya ating bisita Jesus kaniting Eucharistia,
at pakiramdaman tamo ing sasabyan na tungkol king matampang nga pamananggap bisita. Lubos a kapasalamatan karing Catholic Women's League, Knights of the Blessed Sacrament, at Children of Mary Immaculate ning kekatang parokya, ang makatutok anting lay collaborators. Talakad tapungeni at ikanta ing dalit a pamuklat. Kilag yun ipa, ampoy ng anak, ampoy ng Espiritu Santo. Amen. Kaniting kapulungan, may pasyagya kay katamay misteryo ng Diyos. Misteryo ito ay Kristo at syubo saltamo. Sa salita no rin kay nga mano, ning kabyasnan kay katamo. Makiramdam ta sana karing kay nga mano, at manana sanang ikristong ginutamo, manatiliya kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. King Ebanghelyo dwalang bisita, ding tinanggap kang Yesus. At din bisita nga rin yung makanandi at tinggap Yesus. Yan mo naman kapatid, ingado na nga pong ginong pakiwangisan tamo. Marta, meging tapat, king aktibong pamagnyuyo na kang Kristo. At Marta, king tahimik ng pamakiramdam, king apong Ginoo. O rin ikaw ang kapatid,
Ting babiyan ang pialimbawanan ni nga pong ginunumakananta mo sukat sumuyo, aktibong pamanyuyo, at tahimik a pamakiramdam ki nga pong ginu, etala ka no hapi kawani, rening adwang areti. Nya kapatid yan yung grasya tamo, aduan kaniting misa, king pamanahimik tamo, king pilang oras o minuto kaniting misa, ban kanita, itamo man makap suyo tamo karing kaparatang tao. Uling etay akilaling ginu, karen taong meging bisita tamo. Uling etaya pekiramdaman, ingapong ginu, atay meging prioridad, king kaya katang puso, aduan tangin kayang kapatawaran ating kayang pakalulo. Yagkas tangin ng yaginagnan ng kapanyisyan, magkumpisal ko, King Diyos ang mayupayang totoo, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at mayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapuko kang Santang Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel lampong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa may payang tuto, pakaluluwa na katamo, kimpang apatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sanang ganak king biye, alanangga. Amen. Abebetayang purian, nga pong ginukim, pamagkanta king ligaya king Diyos. Kita mo nga, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king atas banwa.
Manalangin tamo. O malugod ming Diyos sa tibpa, inagkat mo keng manatiling kayabe mo, ban makiramdam king amano ng Yesus ay anak mo, at tanggap ibat kaya king kekang kapayapan ng ponlugod. Mabilog miya sanang pusong tanggapan, at mabiyasa kaya nung makanano miya namang tanggapan, karentawong lalapit kay kami. Manyawad-tawad at dita kalugod, kapibabatan, kapanaligan, at tula. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo at makaramdam king amano ning Ginoo. Ing mumunang pamamasa. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Kabang makaluklukya i Abraham, lele na ning pasbul ning kayang tolda. Pepakit ya ing Ginoo, kaya, lele ning sagradong dutong, karin mamre. Kapalipalya na ning aldo kanita, tinalangaya, at ikit noring atlong lalaking makatalakad, arapana. Panakit na karela, mileya ibat king pasbol ning toldana, banong sa lubungan. Dinukuya ang gaking gabon, at kay bat sinabi na, Makamal, ipakisabi kong mayap, king eyesa na lalakton, iningke kayong alipan. Pabustan yung pagdalara kayong danom, banwasan nyo loring bitisyu, at kay bat magpainawa kayo, lalam na niting dutong. Ngening mi paindalan kayo keni kanako, pabustan yung pagdalara kayong ditak mumang pamangan, ban mibawi kayo sikanan. Kay bat, isunduyo na ing pamaglakbeyo. Mi parangalan ko, king kekong panyatang baleko. O sige, ika ing bala, ngarang may kibat. May malagwayang linog king tolda i Abraham, at ngana kang Sara. Malagwa ka, kumakang atlong taka la arina, at gawa kang tinape. Mintaya karing sese ng animal, at kinangwayang metong karing masanting abaka, at pepaluto neng agad king keyang alipan. Kay bat, kinangwayang keso at gatas. Dela na iti at ing pepaluto ng baka, at inapag na arapan daring bisita. Pigsilbiyan na la kabang mamangan la, lalam na ning dutong. Mengan la, at kay bat ngara keya. Nuka rin niya isara aasawa mo. Pekibat na, at syukilob ning tolda. Nga na pa ning metong karing lalaki. Datang kong pasibayo, king panahon na ning pamananam, at ing asawa mo, mi kayanak neng lalaki, kanita. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. O Ginoo, nino ing karapat dapat manuknangan, king banal mong bundok. O Ginoo, nino ing karapat dapat manuknangan king banal mong bundok. Iya itang taong alakang atat sa, king pamibiyebiyena. Itang darapat king matulid. Itang parating magsalitang katutuan. At gagamit king dila, bang manirang tao. O Ginoo, nino ing karapat dapat manuknangan king banal mong bundok. Itang darapat makapanasakit, king keyang kakaluguran. At magsalitang kalaraman, kenu paman. Detang misasakwil king Diyos, nala katulan. Dapot detang king Diyos mamintu at tatakot, ilang keyang igagalang. O Ginoo, nino ing karapat dapat manuknangan king banal mong bundok. Itang mamatubo, king kwaltang keyang paparam. At may asuhol, laban karing taong alang kasalanan. Ing taong mabibiyema kanyan, matatagya, at maugon kapilanman. O Ginoo, nino ing karapat dapat manuknangan king banal mong bundok.
ing kaduwang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. Matutula kong mibabata para kaya kayo, pusal ning kasakitan adaralanan ko. At king kasakitan ning katawan ko, makasawop miganop king kasakitan na pang makatagan Kristo para king kayang katawan, ing Iglesia. Ing Diyos, gewa na akong talasuyo ning Iglesia, inyang gampanan ko iting banal na dapat, alang-alang king kakayap yu. Iting banal na dapat, aamanuan ko, yapin ing ipanaral kong lubos, ing kayang amano. At iti, yaing misteryong milihim king malambat na panahon, karing sablang tao, dapot ngeni, bilalag na ning Diyos king bale na pinili na. Uling ing tangka ning Diyos ya iti, ipakilala na ing lihim na, karing pinili na, at ipakit na karing sablang tao, ing maragul aligaya, daralanan niting misteryo. At ing misteryong iti, alangaliwa nune ini. At yu kaya kayo i Kristo, at iti, mga baldugan, king mirakayanan kayo, king ligaya na ning Diyos. Itiya ing Kristo, apanaral mi karing sablang tao. Itiya ing kabyasnan, anong numila sa sane, at tutururing sabla, ban kanito, ing balang metong, akwami yang alapit kingarap ning Diyos, at mayakit yang ganap, apangayabe kang Kristo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. Talakad tapong ngeni ban parangalan ing mayap a balita. Magsalita ka, O Ginoo, makiramdam ya ing alipan mo, at tiloke ka ring amanong babyebe alanganga. Kapatid, Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimuri, Pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka, O Ginoo. Sinulong dari Jesus at dingalagad na yung pamaglakbera, ang gaking miras laking meto nga baryo. Imeto nga babaeng milagyuan Marta, tinggap nung matula, king kayang pibale-bale. Iti at inyang kapatad, milagyuan Maria. Linuklok iti king harapaning Ginoo, at may kiramdam kareng kayang amano. Marta, balisa, king pamagsadya ng pakan king Ginoo, nga na kaya. Ginoo, mapapansin king kapatad ko, pepabore na akong magobrang magdilidili. Pakisabi na mo king, sopa na ako. Dapat pekibat ning Ginoo. Marta, Marta, maliligalig ka at may abala ka rin dakalabage. Dapat metong munto na kailangan. Tinod yang memili, i Maria, at iti, milako kaya.
Kapatid, ding may balita ng katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makramdam tapo king humilya. Makapagmulala nga tamo, o makakasdan, potang malyaring iyang muwasahan, o kaya ingay mo isipisipan, malalyari. Halimbawa, one experience ako po kalingwan na niyang Chuking Apo Shrine. I was director for 1 year only. King Angeles, Bandalordis. Minsan, kaya sila ba niya itang meto nga pamilya? Malapit siya po, king shrine. Siyempre, as director, po, sakop, kaya po ita, puntalan me, pasyalan me. I plan to do that the next day. Po. O ba tao na ako ng pamilya? Baka maranon, kakatukla, king opisina. At kay ba't medyo merinig pambagyay uling dapat baligtad. Yako mo yung munang Montacarela mamasyal at mangumusta. Kay tsunamo rin ka rin, kumusta po ako. Mo man na halos sa ayalata, yung kaya sila banla, with a smile on their face. Disposition na masaya. Kay ba't din ko kaya kaming conversation pa mangumusta at inyang duduwang sobri. Nalapuren niya akong makanita. Mo nga nang dindam kaya po yung kaya kayo pong proyekto nga na ay po yung contribution yung kaya kaming pamilya nga na. Napubalo na nung sabihan ko, yakba na maging expression ko, yakba na ang gawin ko, tanggapan kaya, tanggihan kaya. Kaya sila banla rin kaya sila banla. At metong ako po kalingwan itang sinabi na bay kay Mikawani. Mga na, pasalamat niya mo po yan nga na, kangapo. Kaya kaming patron ka rin, yapo, kangapo nga na. Uling, ligtas kay ngampo nga na. So that's something shocking or emusipisipan yung nga manuan ko, makakapagmulala. The point is, ilan ang kay silaban, ilan ang kay palyaryan, at ila pang hining mami mag-share. Po. Rin nga manuan tamo po nga makakapagmulala at makasdan, malalyari lang emuasahan at emuisipisipan. Metong pa po, bago pong ordain ka nito. O siyempre, lapusan rin kapatadan po, makakutatang ko, mabiyala pa kanita. Nung nanong hausda ka na ako, they went even to the point of asking me, nanong haus mi kanyang kaya ka, Pader, Among, Rick, same, nano, makanano. Then all of a sudden, there's one apo, kay siguro on his 6 or 7 years old, po. Yakba nino karela, king karakaldar ka na ako nga po. Ang gabi, bro, among, nakamalati. So, may siyak la rin yung kapatadang po'y maapo, pa'y tatang. O may kiyamong-among nala naman. Et cetera. O kaya, have you experienced or saw, alimbawa may itong nanong haus kanina, dakalya tatu, astig, bigla ikit me, iya pang sinaup, kimi itong matuwang lumipat kindalan. Tama kanyan, unexpected. You'll be surprised with these unexpected events or moments nga natin. Kaliwan, nga milabasa na Domingo, milarawan king katang ebanghelyo, itang makapagmulalat, makasda na gewaning meto nga, Samari, yes, very good. Samaritano, o ba't makasdan, o ba't makapagmulala? Ingay mo asahan, at mo isipisipan, ing kapateng kasaman, ing dayuhan, estranghero, at aliway tang pari, ang pang levita, iya pa yung pepakit, pamakipagkaluguran, iya pa yung pepayabot, king kayang kasopan, itang meto nga Samaritano. Okay? Ngayon, king dong iti, king katang ebanghelyo naman, milarawan ni meto mo na makapagmulala at makasdan. Inggewaning metong kareng dimdamtamong karakter king ebanghelyo. Ing kapatad ng Lazaro po'y Marta, ilagyo na Maria. Makasdan makapagmulala. Iyan yung kaya katamo mo munang puntong pigunaman. Naning payabot na niti, muna i-highlight tamo, ing papil da ring babae. Lalo na kitang panahon ng Yesus at king panahon tamong ini,
king kultura tamo. E uri ting tamo nga manuang king English nga itang stereotype, bahal maka namin kapampangtang stereotype. Akagisnan, akasanayan, at uling akagisnan, akasanayan, oy ting kaya kang expect, agawan, amalyari. Makanyan? O ito siguro muna tang pigunaman, tang gewa ng Mariang unexpected. Pope Francis, tingang ginamit kanini nga na, think out of the box. Mo, at some point, sometimes we need to think out of the box. And exactly o yung gawa ng Maria. Bangkanta pakit na inkayang lugod at pamanyuyo kang Jesus. During those times, karuang kapatid, potang ating lalaki, lalo na Jesus, anting maestro, potang manaral, there is protocol. It's a no-no in gawa ng Maria. Bakit? She was at the foot of Jesus at yung kabitisan ng Jesus. At during those times, meto nga iwasan skandalo tamo. Itanging babae, lukluk king kabitisan ng meto nga lalaki. Lalo na king meto nga maestro. Pero ikita mo, nung nanoy kapag nasa ng Maria, o ba't linuklukiya king kabitisan ng Jesus? Muasain luklukiya, kitang kabitisan ng Jesus. By the way, that place, kapatid, is reserved for male disciples when they listen to their master. In lugar ito, supposed to be karenyang lalaki, I repeat, lalaking disipulo ng Jesus, makiramdam. Dapat, kitang lugar sa sabyandang, dapat, karinyapin bigbili Maria. Banano, ban, makiramdam. Kang Jesus. Ban, di naning may paworas. That's her way of welcoming Jesus. Kabud, linubya Jesus. Inanelikwan, hindi na niya tinantanan. Nunuka rin niya, ako, imagine ang kaya mo po yung eksena siguro malagad diyang may papunta ka rin niya, susulig bisya By the way, kaluguran rin pamilyang rin. You remember, Lazarus, yung kaluguran ng Mete, pepasubya ng Me. Kapatid na Marta, ang popay Maria. So ito was Maria, nakabuli no ba Jesus, hindi na tinantanan. Siguro naweno kanya linuklok. Kaya po linuklok. Sa malya, ginagadyang linuklok yung kabitisan ng Jesus. Anyang muneneng magumpisang manaral ni Jesus. Mary knows what's her priority. And her priority is to give maya paworas kang Jesus, lukluk, makiramdam, at agyang pangating stereotype kanita, agyang bawal, itang lukluking kabitisan ng Jesus, bang makiramdam, she did it. O iting muna tamo sigurong pigunaman po, nang kaya kasi we are boxed, naning boxed, limited kitang stereotyping. Limbawa, king kulturang Pilipino, although ngini, masyado. Pero there was a time, wala ng babae, pang kusina lamo, mo. O kaya, kinlang bale. And then, lalaki naman, ilang usually, king opisina, o kaya luluwal, bang magobra. Itang akasanayan tanay yatang isipan, uli niya sigurong palagi tamo nga kakit ka rin kaya katamong pengari. Again, para ka rin babaeng kusina, kabang ding lalaki, asahan mong lulub, king opisina. Pero inipining amon kaya katamungan ngini. Tanga basa ko na kalagungan na, transcend nga na the boundary lines in order to expand the areas of love and service. Expand. Think out of the box nga ng Pope Francis. Sometimes we have to go beyond the stereotyping so we can expand, nakaburi kanita nga na, our areas of love and service. Transcend the boundary lines nga ng makanita. Metong ka rin maka-surprise mo na mangikit ko niyang Belgium po for 3 years. O misana ako yung mag-drive ka rin
bus, mga ragul lang bus. Re-rent kaya kami sasakyan halos everyday. O kalugo mo yung babae yung mag-drive. Ne? And kahit truck ya pa. Ne? O kaya naman, prepare for this. Can you even imagine a female, yung babae, yung mami komunyon as EMDC? One time, Choco Santa Cruz, sobrang desperado kung o karing aluang baryo yung alapang EMDC. Alog ko na kasi balang baryo, kompleto la rin mag-serve, antay ta na mag-import. Ne po. So I was challenging, halimbawa, na kumang EMDC. Nga pansinan ko kapatad, po. Agyangin mo, lawen-lawen ko. Tala bilangan din kababaihan ang pong kalalakihan. With due respect ka rin kapatad tamong kalalakihan. Wala naman 50%. I would say maybe 80-90, conservative na ito. Pero bala mo, 90%, 10%, lamo rin lalaki niya. Ako may challenge ka rin. Sige ako man, wala talaga ako. Babae rin ka na akong pasubuan ng komunyon ako. Palakpakan na rin babae. Go. Dari di ati Luz, ang pori ati Wilma ka rin. Why not? Coconut. Again, why not? O halimbawa, a ministry, king COTPP, tamo halimbawa, bigla yung linuking iso, a ministry for the OFW. Something that's new. Something that we have not tried. O kaya, the church to come up with the ministry for the prostitutes. I mean, why not? Po, etc., etc. So, nanay nga mo kaya katamo kapatid, go beyond nga na. Po, mabiyasa tamong lampas, kingakasanayan, ban makagawa tamong makapagmulala at makasdan, bagay-bagay emuasan, bagay-bagay emuisipisipan. #think out of the box. Just like Mary in the gospel. Kadua at katatawlan. San Lucas po, yung kaya katang evangelista, is also telling us that, ating po nga basa, ilagyo na John Milton, in writer, nga na po, English pa mo niya po, they also serve who only stand and wait or sit in attention like Mary. I repeat, they also serve who also stand and wait or sit in attention like Mary. Sometimes in konsepto tamo po ning pamanyuyo, pamagserbisyo, itang palaging on the go. Itang kikimut, itang magobra. Sometimes iting kaya katamong concept ning serbisyo o ining pamanyuyo. You should always on the go. You should always be doing something. That's it. Doing something. Pero tandaan niyo po, in Christian discipleship, ingawos kaya katamo anting Kristiyanong talasuyo, ni nga pong Ginoo. Mo itang amanwan tamong active service. Imarta ita. Imarta, iyang balikan tapota. Ing kapatad na. Itang tsuking kusina, itang magsadyang pamang kang Jesus. Pero, sasabihanin kaya katamo pong Santa Iglesia, ating pang metong aparalan, bang makapanyuyo, makasuyuki nga pong Ginoo. We call that contemplative listening. Can you say that? Contemplative listening? Tahimik. Mibubule. Migugunam. Ang pamakiramdam. That is also a form of service. Yeah. What you're doing now, sitting, listening, coming here to Mass, is a form of service. Balayo galang. And I always emphasize this, karang estudyante ko, karang king seminaryo. Sabi ko, by taking your studies seriously, sitting down and listening attentively, karang professor siyo, when I was the dean of studies, sitting emphasize ko, that is already service. Bakit? Time will come, ingabalo yung ini kapatad, yung idakayo, kareng libo-libong kaladua, taong kaya kayong suywan, potang magpari na kayo. Did you get that? Ita mo kasi potang, again, itang stereotype, serbisyo, pamaglilingkod, suyo, kailangan you're always on the go, tingkang dapat gagawan mo lagi. Ali, netong pang tuturo ng Ebanghelyo, king karakter ng Maria, yapin ini.
She was just sitting, but she was attentively listening to every word. Bala nga manong luluwal. King asbok ni nga pong Ginoo. I could just imagine her. Ako ba na anong posture na kaya? Ako siguro itong manghang-mangha. And then, digesting every word. Kaya ba't ang matatouch siya? Kaya ba't itang panamdamana, titi mo? Nga tamo king kapampangan, ing daramdamana, kang Jesus. Point number 2, kailangan mo namang lukluk. Kailangan mo namang manahimik king sulok. Aluway tang kimot ng kimot, alang patugot. Just like what you're doing now, as I've said. Kabisita mo, 1 week, teacher ka, businessman ka, king opisina ka, housewife ka, busy days, ne? But there's a time to sit down, go to the church, and listen to the Word of God, just like what you're doing. And this is also a form of service. Bakit? Kaya ba't naninigan yan? At tintana namang energy. Ne? May kapag-recharge tana naman. And then, makapanyuyo tamong pasibayo. King kanya-kanya tamong apostolate. Aluwala ring malikot kanugamat, karing malikot ang anak. Patya sinabi mong malikot yagamat, imiyato nga tao, burin sabihan, mapangwaya. Alakang lalakuan, ayemo, mamatsyagan, uling sagli, mag-disappear la kaya. Malikot siya gamat na tamo. Aluwanaw man ding malikot ay anak. Ne? Yung kaya ka rin, sorry, trigger ko reta, rin aluwang pisamban. Ne? Potang ating malikot. Kalikot. Kaya kilupisamban. Pero sabihin natang galo mong galo. Karingan nakamalati. Atin pinyatan talagang malikot. Yan sabihan tamo, atin tang word, itang hyper, atamo, high energy lang atamo. Mo apagdaton king miyato nga lugar. Gagalo lang gagalo. Pulayi kita, pulayi ka rin. Hindi dam tamong ebanghelyo kapatid. Imarta may ngari ang malikot ay nakamalati. Gagalo yang gagalo. Imagine ye, typical tang, ating kang ditang bisita, unexpected ya siguro, mo ba nampakan mo? Uling iya kabisang ipakarin at burimen din na may pawaras. This is another approach in serving in the person of Martha. No ating contemplative listening, the other way of serving, igita mo kang Martha, yapining action. Active part of serving. Ne? Oy, tay Martha. Nga ng ebanghelyo. Nabali nga rapan ng Martha, kinda kalaobrang sukat ng daptan. Iningsang kan, inya peki sabi na kang Jesus, ginawa nga na. Mo apansinan, kaya kapatid ko ng Maria, paboran na ako magobrang dili-dili. Pagsabi mo na mo, kaya yung sopa na ako. Pero alam mo yung peki bat ng Jesus, nga na, Marta, maliligalig ka at mayabala ka rin dakalabagi. Dapat may tumuin tunay ang kailangan. Tinudyang may mili Maria at iti. Mila ko kaya. Balam sabihan ng Jesus, kang Marta, kailangan mo namang luklukin eh. Na ako man mga mabsigoy, ba't ko pa mo? Kitang kabilang bale. Kini. Munta ka pa, Kini. Abayan may wali mo, Marta, Maria. Manahimik ka pa mo. Kapakimot ng kimot, talang patugot. At nga nang sinabing, Jesus, Mary has chosen the better part. Nanawaring prioridad mo kayong biye. Ninuwari yung prioridad mo kayong biye. Pabigyan niyo po, lasa kwento na po. Minsan natin nga doon may kaluguran, may taking gubat. Dindam yun na po yun eh. May ka-contest la, doon may kaluguran. Singkara la kanu aputot tanaman. Okay? Imumo na iprimo. Inyang kaumpisada, inyang alasotsu, ni ngabak. Ala na yung patugot, tatabak. Tinok ng yamo, bang magtu. Kaya ba't may gobra niya naman hanggang alas 5? No? That's 8 to 5.
Ing kadua, idado naman, may gumpisaya namang alas 8. Mayari ang alas 5. Tapot, kay ba't nang tinabas ding 50 minutes, tutok ng iyang siya 10 minutes. In other words, magpainaway in between. So, same time. Inyang mayari, pati ngapon, ninong minyambot, nining mas dakal at tanaman na yaputot. In the end, mayakit, itang kadwa, idado, yung mas dakalaputot. Ngini, kut naning pruy mo, nung makanano, nang ikuwang mas dakal yaputot at tanaman, kabang patok ng tok ng iya. At pareho mo, itang oras sa karelang pamamutot. Nga nang may kibat dado, itang ausan man patok ng tok ng ilapin detang penandita, papaynawa kong ditak. Kabang tatayis ke, ingka na akong tabak. Mas masika na ako, mas mataramya pa, ing tabak ko. So those times na papaynaway, karin niya tatayis ing palang na. At karin niya kukuwang sikan ng pasibayo. So that po tamagobrayan pasibayo, mas masikan niya, nga mas marakalya, apotot. Tutupin niya mo ware, ing palang o ing tabak, may panyabak ng panyabak. Kailangan niya namang painawa, kailangan niya namang itayis. Makanya mo naman, pangaras ka rin sa ken. Kailangan niya namang ituknang, igaray paminsan-minsan. Kapatid, nung naning tutu, king palang, naning tutu, king sa ken, tutungo naman, king tao. Makanyan mo naman. Makanya mo naman. At ngayon, sabihan ko kayo kapatid, kalupa ng Maria king Banghelyo, ining desisyon yung munta, kempisamban, bansimba, painawa, manahimik, at makiramdam. Tinod kong memili. At sana, ining oras sa ini, oras tamo kingapong Gino, tumipon tamong mas dakal pang sikanan at inspirasyon, bang isundo, ing kekatang misyon. Ing suywan niya yung Diyos, at ing kaparatang tao. Amen. Pasyag tayo kaya katang kasalpantayanan, Pantay ako, King Diyos, igpang mayupayang tutu. Di na lang king banwa ti yato, at kang Kristo ang anak na bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepayatas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik ka naman keti, banmukum ka rin mabye, ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pamamatawad na rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bielananga. Amen. I Abraham matula nung selubungan ding atlong dayuan, at i Maria at Marta matula rin tinggap ing Gino. Ilangan may bayula, pauli ding karelang bisita. Manalangin tambang itamo man, maging masampat tanggap bisita, at nga tamong manalangin Gino, makipamaleka ke kami. Ulitan tayo po. Ginu makipamaleka ke kami. Baning iglesia maging masayayang pibale-bale, para karing sablang tao at kultura, at may pabandyan niya kapamila tanda, ipanalangin taking Gino. Gino makipamaleka ke kami. Ban mabiyasa tamong kilala king Gino, king lupa ning meto nga dayuan, at matula tayang tanggapan, antimonong makanano tayang tatanggapan ing Gino mismo, ipanalangin taking Gino. Gino makipamaleka ke kami. Ban kalupa ng Maria, masigasig tayang tanggapan ni nga manong papasyag ng Gino kaya katamo, at ipayabot iting mayap ng balita karing aliwa, ipanalangin taking Gino. Gino makipamaleka ke kami. Ban matulatang tanggapan ing peka mayap aayi biera kaya katamo din kaya katang kapatad,
Agyang bayu ta arake ing pekamayap ning kekatang sarili karela. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo makipamaleka kay kami. Ban kaniti at karing sablang komunidad, Kristiyano, ding tao panamdamanda ingan tila waring at karing sarili rang pibale-bale, kaya bening balang metong at susuyo king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo makipamaleka kay kami. Tanggapan na sana ni Diyos ting kaya katampong kapasalamatan at kayudanan. Ang timon yun ang king kayarian ng maligay rin kapalitang mayawang nabiye. Ipanalangin tala po king Ginoo. Ginoo makipamaleka kay kami. Makuyad pong katahimikan ngayon. Doon tamo yung sarili tang kapagnasan at timurin din kapagnasan din kaya katang kapatad manyawad ka rin kaya katang panalangin. Ila po ring makatuki. Ginong Diyos, pagkaluban mo yung pusong mayalala kaya ka, ing palang metong kaya kami. Metong nga pusong makaramdam king pagnasandang sabihan ding tao, agyamang po tang ilang magsalita. Itiyadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing luteria ni Eucharistia. Manalangin kayo kapatad. Ban ining kaya katamong dawon, matanggap yo, arapan ng Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tanggapan na sana ning ginuy ting daon karing gamat mo. Kikapulit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Ipa, matulang miya sanang tanggapan ni Jesus sa anak mo, kareting ayin, tinapet alak. Buklat mo kami king kayang amano at pamiisip.
Sadya mo kaming tanggap kayo, karing kalupa ming tao, at akatab mo king karelang pangataw. Agyamang potang daratang ya, king makayaliwang oras at paralan, apaninayan mi. Panwanan mo kami kapamilataning pamamiyemi, at pamananggap iba't king metong at metong king maula mong diling regalo kaya kami, Yeso Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatiliya kaya kayo, At keka yat na antimuri, yoreng puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati at numan karinoy pa Diyos king alananggat lubos mayupaya. At syuke kaing kaya kaming biye, pangimut at pangatao, king pami biye miel doldo, daranasan ming kaya kang lugod. King lugod mong tenam king meto o yato, binyene ning kaya kang anak, ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, ababiye garantiya king akayabe mo kami king siping na kapilan man. Ulinita kang bering sa blangkoro ring ang ihel ka ring banuwa daralit ming kaya kang ligaya, layon makiyabe king alantok ng dang pamamiya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banaloy pay kayong panibatan ng sablang kabanalan. Uli nita pagparalam po yung pabanalan mo sa ratingayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayo may daon ko sang loob kayong pamaylasan at kamatayan, kinuha ng tinapit pe pasalamat ya kaya ka. Piraso at binyene ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan ye iti ikongan at kanan ye, itiyin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuha ng kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka, at bingin ng kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti, iti yung kalis ng kanakuntaya, ing daya ng bayo talananggang tipan, ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban kita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng mebi ng anak mo, darawon mi kay tintinapin ng biye at kalis ng kaligtasan.
Layo min pasalamatan kaya ka, ing pepaliryan mo kaming matampang talakad, arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba may pagamwa mo, kini kami ngansa ng may solo-solo, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bang miganap yaking lugod, kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino, kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Gino, ganakan mula naman po din kapatad ming pepay nawa na, maninayang subling miet ding sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kingan. Gawan mo kingang karapat dapat magkamit king biyalananga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos. Isa no sing kayang banal na esposo. Kayabe ring apostol, lalal na San Simon. At ting sablang santo. At tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kampen at kayo'y pang may paing tutukagom ng Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alananga. Ngini manalangin tang mitnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiruna kaya katamo ni nga pong Ginoo. Igabus mo kami Ginoo kisablang marok, malugod ng pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupanin kaya kang pakalulo, parati king mikabus king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos.
O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiye ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan nun lawan mo yung kasalpantayan kaya kang banal a kapulungan. Pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapatading kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At keka antimudi. Ipakita pong ini, mikakameton tamong king kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan kaya kayo man. Kapatid nyo, ing kordero ng Diyos, nyo, i Kristo, ing milalakoking kasalanan ng yato, mapalad tamungan itang mayaos king apunaning kordero. Ginu e kumatampang tanggap keka. Dapat iagkas mi nga mana mo kumayap na ako. Talakad tapo. Nung ipaputimdam, may kumbisa last Sunday, may paliktan na po kitang dating pamananggap king komunyon. Yan po. Pero, mo rin po, tas nangamong ing katawan ng Kristo, sabi-sabi ako pong makibat. Amen. Kalupaning may sabi nandin king paganaka. Eko po mamaligwa, panay nyo po rin kaya katang greeters and collectors mag-guide po kaya katamo. Ang tabayanan na katamo po, by row tamo po bang maging niya pong maayos at syempre ligtas po ini kaya katampong pamananggap komunyon. Gawan tayo po inikimit nung katahimikan. Salamat po. Kapatid, ing katawan ng Kristo, Amen. Lukluk tamo po. Karing at tsuking pibale-bale, abe-abe tayang pangadyan ing dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko ing atsuka king kamadalbanala na sakramento, kaluguran da ka migit ka rin sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka, dapat pauli nining pinandit era ka atanggap king sakramento, humwe ka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo wari at tsuka ka rin, at makisan metong keng lubusan ning sarili ko keka, emo sana paintulutan kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
talakad ta po. Manalangin tamo. O Diyos, ginumi, king kaya kang anak dinatang kabo salmiban maging kaya kaming bisita. King aldol doming pamibiyebe parati kaya sanang makabuklat. King keno mang mangailangan. Saupan mo kayong makakilala at matulang tanggap kaya ka. King keno mang lalapit kaya kami. King balang pamitab mo ring tao, pagkalub mo kaya kaming lugod mo't grasya. Kapamilatan ng Yesu-Kristo ng anak mo, ang mabibiye, kambe mo, at manatiling kaya bemi, nginit manggaman king alananga. Amen. Luklok ko po sa ugli. Habang mamaya ko pong announcement to today's third Sunday, regular pong second collection for the Philippine Mission collection. Po. So all second collections will be remitted King Chancery. Po. This is a regular second collection buong Pampanga, buong Archdiocese. Again, this is for the Philippine Mission Apostolate, deng mag-missionary po karing aluwang bansa o lugal. Salamat po in advance. So our greeters and collectors will now approach you and thank you in advance. Salamat mo naman karing kaya katamong collaborators for this Sunday, ding kaya katang kapatid from the Catholic Women's League, the Knights of the Blessed Sacrament, and the Children of Mary Immaculate. Palapantala po rin kaya katang kapatid collaborators for this Mass. And tumirin, thank you karing kaya katamo pong organizations, religious mandated organizations who served in today's Mass. Po. And kaya kayo pong pamanyuyu, pamamia oras at sakripisyo king kaya katamo pong celebration. With a special mention, of course, rin kaya katamo pong choir ngini is composed of the different choir from the chapel sakop tamo po. Yan yung metong karin tututukan tamo po. I think it's a combination of San Pedro and Santo Niño. Is that right? And there are others. And San Juan. Oh, we also have San Juan. Po. Manyawuske pa po karing aluwang chapels. Po. Yan yung vision. Yan yung kaya kaming mission. Yan yung established na rin choir karing miyaya aluwang chapels sakop na po ng kaya katang parokya. Po. We hope to do that in due time. Of course, our parish media group, diyan at po kay Luwal, anting camera, hello po. Yeah, because of the TV monitors, they put up kay Luwal niya, agyang makanyan makapakyabela po, akakita ka po ang kay Luwal. And to our live Facebook viewers, maraming po salamat sa patuloy niyo pong pagantabay, pagsama sa amin dito po sa aming parokya sa Nuestra Señora del Pilar. And just an update po, the bakod is is finished. Yeah, almost na po. At lighting na mo po yung kaya katamo. I think we will be given live satellite feed, live CCTV feed by the Paris Media Group. There you go. May pintura no po. Po. And there you go. Sige Kiko. That is the precast bakal, pinturadong black. And then the precast, datang century-old precast accent, ginamit tala pong pasibayo. Next ko. There you go. So, akit siya po, kalwalyo po. Pero, mitagan niya po itang ketang arap tang pathwalk. Niya po. We hope, is that live? Yeah, so that's live CCTV feed kay Luwal po. Ita pong pathwalk yung balak taong pong i-develop kanyan. Po, baka nito maayos siya naman po itang plant box, etc. Patuloy po yung pamagapil ko, huling ating unexpected part of the quotations na miyabe po. Huling along the way, bali po manaliwa at daragdag makanyan po. So we still have payables, ating tapa pong babayaran in spite of the donors na tinggap mi na po. So makanyan kaya pong magapil, particularly if you can show them ko itang balak po kitang facade sana, itang kitang arap po mismo. So continuous po yung kanakong pamagapil, those who would like to share po their resources,
Oh, ita naman po ambisyoso. Yan po, ala, vegan ka no. Ala, ita pong gengarap niya po. We'll put some lamp post there. And then, ita pong pitabasan, adobing century old. Ita la po pasayanan, gawan tala pong path walk. Niya po, something like that. In the evening, makain niya po itsura yung bayo tamo pong circumferential fence. There you go. Very beautiful. Niya po. Ita mo pong arap kanyan between the dala ng po yung bakod yung i-develop tamo. Itang pepalto na pong kikunan din. Well, not really like that. But something like that. Niya po. Yarin tang pasantingan, palaguan ta niya po para kay nga pong Ginoo will give the quality and the best. Something like that niya po. Yan. So, we are still appealing to your generosity. Dahil ating pong extra resources, pisa pong mamiyain whatever amount, we'll glad to receive them. Pakanita pong dubusan ng mayari. And then of course, the reliquary chapel of Apong San Simon, tang first class relic ng Apong San Simon. The bone of San Simon is already with us. Manayat, that's the relic niya po. Mangailangan tamo pong i-develop itang balena, yapin po yung kaya katang balaklal ng po ng belfry on your right. Niya po, kitang lalam ng belfry. Yan po yung babalakan tamo. Drawing niya pa po. At atinta na po nga kasabing contractor, so we're just waiting for blessing na naman. Ba't nga pong Ginoo? Well, magumpisa kayong pangarap, magumpisa kayong drawing, magumpisa kayong plano. Then, without knowing it, niya po, mayayari la po rin projects. Of course, with your generosity niya, makanyang ko pong magapil kaya kayo, patuloy pong magapil niya. Takal po salamat. At lastly, din kaya katampong parish and chapel leaders ng parokya, more than 40 this coming July 28, 29, and 30 will gather in one place. Niya po, bangkanta, milukluk, migunam, mga di, manahimik, bangkanita po, guide, nakatamo, nano pa pong action, plano, kareng daratang atlong banwa po ning kaya katamo pong term, atlong pa pong banwa. So we will have our parish pastoral planning in Tagaytay for 3 days na po. Nga, pangadi, yung kami po, yung mani muna, leaders na po ng parish pastoral and parish finance council and representatives from chapel pastoral council and coordinators from different religious mandated organizations. Parangan po, king hapong ginini at ikasulong ng kayakatampong kasalpantayanan kaya po king kayakatampang parokya. So please include us in your prayers. At kaya kayo nga po, dakal pong salamat pasibayo, mikitikita mo pong pasibayo. Talakad tamo, tanggapan tayong bendisyon nating pamupos. Kapatid din Ginoo manatili kaya kayo, At keka antimuring. tukuyo rin buntukyo para king masusing bendisyon. Kaniting misa, meging sarili nakatang bisita ng Ginoo. Binayang matulang tinanggap kaya katamo. May kiramdam kaya katamo. May kipagsalita kaya katamo. Karingkeyang milalablab ng amano ng pamakikaluguran. Tutubura nakatamong luwal ngeni. Bang miyagnan bisita at bisitan ding balang metong at metong kaya katamo. Matula yang ining tanggapan ing bendisyon ng Diyos ang may bayang tuto king lagyuning iba amponing anak amponing banal na espiritu. Amen. Umeta nang ini king kapayapan bang suywan at luguran ing ginong kaya katamong Diyos. Salamat, King Dios. Payapayabak kaya kayo and have a blessed Sunday ahead. God bless all.